Ništa. Predsjedniče, sve će vam biti lakše kad postanete sada premijer Srbije. Ili ima ovaj Borko Stefanović, ste čuli za to? Predsjednik Srbije, da. To je sad novo. Vi će problemi biti rešeni, evo Borko je rekao. Sad on ispada pametan. A mogu je da ispričam pa to gluposti. Čekaj, vi to niste videli? Ja podržavam vlast u Srbiji, podržavam predsjednika Vučića i to je tačno. A što ću ja onda? Premijerom. Ja se ti kod Borke pa pitaj. Oni kažu Slušaj, on je bio onome Vuku Jeremiću neki zamjenik, šta je bio? Državni sekretar. I Boris Tadić je tad bio predsjednik i isto uvijek je neka kriza. Nas ne puštaju. Sve ovo vrijeme nema dana da nije bilo nekog pritiska stranaca ili neke vrste te nadmudrivanja. I Boris zove mene i kaže doće moj čovjek sad hitno da prenese neku poruku. I ja kažem dobro, i tam je jedan hotel Kaldera na blizini Laktaša, a i nije daleko od granice, i mi tu čekamo. Bilo Željka, Cvijanović, ja, bilo je nas 4-5. Ulazi čovjek koga ja prvi put vidim, mada sam čuo za njega i gledao ga negdje na televiziji, Borko Stefanović. Ne sjeda, ne kaže dobro večer, ništa. Kaže, slušajte, morate da uradite ovo. Kažem ja, ko si ti? Kaže, pa mene poslalo ovi. Kaže, okreći si nazad. Marš odavde. Ti ćeš meni reći šta ja trebam ovdje da radim. Borko. To je ono što je Vučić uspio da uradi. Uspio je da uradi da kaže, vaša je to odgovornost. Srbiji tam treba jake, autentični, kao i u Crnoj Gori autentični političari koji to nose, a ne podanici koji će čekati ovdje šta će neko iz Beograda. Pored svih ovih svojih problema još reći, treba u Bratuncu ili ovom tamo ovom. Oni su navikli, oni su nečiji podanici i hoće da imaju svoje podanice. Ti je došao neki operači koji nema veze s ničim, onda meni kaže šta ja treba da radim. Meni nisu mogli da kažu Amerikanci šta da radim. Kad su rekli, kada ne dolazi ovdje. Što bi jedan State Department, kada on meni kaže, ovo moraš potpisati, kažem ja ne mogu. Vidim ja tam piše da promijeni se naziv Republika Srpska, da se bira jedan predsjednik, znači ne 3 člana predsjedništva, nego jedan predsjednik, i da se reforma policije, to znači da se sve premise u ministarstvu Sarajevo i da nema policije. Sad u Banja Luci bilo 50% muslimana bili policajci u Banja Luci i svako je bio u vojsci Republike Srpske hapsili i odvodili na suđenje. To je ta bilo priča. I ja to pogledam, kažem ja ne mogu ovo prihvatiti. Kaže Nikolas Brns, kaže, pa ne pitam ja vas to. Kaže, vi to morate uraditi. A moram, onda neću. Ali to razumijete? Kažem ja, kaže, molim? Kaže, pa neću. Kaže, morate da razumijete, gospodine Dodik, da je ovo od najvećeg nacionalnog interesa Sjedinjenih Američkih Država. Ja kažem, moguće, ali to nije od nacionalnog interesa mog naroda. A on meni kaže, mene ne zanima nacionalni interes tvog naroda. Kažem ja, onda i mene ne zanima nacionalni interes Sjedinjenih Američkih Država. Kaže, šta ti hoćeš? On meni kaže. Kažem ja, hoću da idem kući. To je spoznat anegdota iz te departmente. Ali evo sad plaćate cijenu.